영어를 잠깐 배워주시자요. 자. 그때 알았잖아요. 그때. 자. 자, 밑으로 박신 오늘들 휴전이 아마 알아서 그래. 왜 그래서 이게 휴전이 목들이 오늘들 옷도 칠수 멘탈 잠깐 배워. 옷도 치는 게 양이 접진 그때 옷도 그지 힘이. 예스터. 자, 예스터게 잘하셨어 이제. 기대 버스는 옷도 치는 게 하셔마자. Өөрөөр хэлбэл одоо та нар ингээд нэг дүүрэг, багнуур дүүрэг, баянгол дүүрэг гэж байдаг шүү дээ, тийм үү? Тэрнтэй ажиллах нэр бид юу гэж нэрлэдэг байсан бахна тэрийг дүүрэг гэж нэрлэдэг байсан. Тэгэхээр бүгдээрээ өртөөнөөс өртөө рүү аялаж хичээлээ явуулна заа юу? Өртөө багнуур дээр нэг даалгавар та нарыг хүлээж байгаа. Тэгээд даалгавар бүрээ амжилтад биелүүлсэн бүгдүүд өөрөө өөрийгөө үнэлэн өнөдөг. Дандаа та нар багшаар үнэлгээ авдаг тийм үү? Тэгвэл өнөөдөр багш үнэлэхгүй та нар өөрөө өөрсдөө би хичээлээ ингэж ойлгодог гэж өөрөө өөрсдөө үнэлнэ. За бүгдээ дэвтэр дээрээ багш нь энийг нааж хооронд дэвтэр дээрээ өнөөдрийн он сараа тавиарай. Өнөөдрийн сарын 30. За 30 гэж байна. 자,
нь шүү дээ, тийм үү? Нүгэд ирж байгаа хүний урдаас цай бариад очдог шүү гэд энэ дунд гарсан байх нь шүү дээ. Ойлгосноо уу? За, тэгвэл өнөөдөр бүгдээ юуны тухай үзэж байгаа юм шиг байна? Монгол нүүдлийн ёсны тухай. Та нар өчигдөр үзсэн үү? За, тэгвэл өнөөдөр бүгдээ уншаарай. Нүүдлийн зам. Өчигдөр нүүдлэх ёсоо үзсэн тийм үү? Тэгвэл өнөөдөр бүгдээ нүүдлийн замд яаж нүүдэх юм бэ? Нүүдлийн зам гарахдаа ямар ёс цагийг баримтаж, ямар дараалал нүүдэх юм? Нүүдээ шууд гэрээ ачаад авчдаг байх нь бас ёс цагтай байна тийм ээ? За, одоо тэрийг үзье. Нүүж ирдгүй айлыг угтаж авдаг тухай мэддэг болох юм шүү дээ. Тэр Монгол ирснаасаа суралцсан байна. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За, тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ за энийг зургийг ачигдаа. Ямар зураг вэ? Оо, тийм монголчууд юу юугаар нүүгдээ юу ашигладаг гэсэн? За, тий сүүлийн үед юугаар нүүдэг болсон билээ? Хоолтор машинаар нүүдэг болсон уу? Бүгдээрийг нэгдүгээр бүтэл юу гэсэн лээ бүгдээ? Нэгдүгээр бүтээн дээр бүгдээ юу гэж уншаа? Ярилцах ажлыг хийнэ. Юу ярилцах юм бэ? Өчигдрийн үдсээ бүгдээ ярилцах байна. Монголчууд яагаад нүг юм?
За дуусна. Дуусна. Бүгдээрээ дуус. За тэр харин бүгд арай дуусаад багш гээ. За дуус уншиж байна. Дуусна. За одоо дуусмал хүн болгосоо дотроо уншсан тийм үү? За одоо та нар ийм нэг тоглоом. Хажуу сууж байгаа хүүхдтэй хоёулаа сууж байгаа чи өөдөөсөө хараад багшигаа цац гэхээр ярьжсэн зүйлээ зогсоо чимчмэг болох гэсэн. Тэгээд цацаад эхний хүүхэд ярьжсэн бол цац гэмг зогсно. Тэгээд дараагийн хүүхэд энэ хүүхдийн яриаг үг гис гэж ихээр дараагийн хүүхэд нөгөө цац гэр хүчмэн болчихно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд гис гингүүт дараагийн хүүхэд нөгөө хүүхдийнхээ яриаг үг нөгөө найзтай үргэлжлүүлж ярьдаг. Өссөн зүйлээ нэг бие биедээ ярьж өгнө шүү дээ. Ойлгосноо? За одоо. За хинэ нэг хийх үү? Би бидээ ярьж өгье. За ярьж. Нэг нь ярин нөгөөдгөөс хасан чөлөөтэй яар хоорондоо. За яриад яриа. Би хоёр зүйлээ нэг хийдээ ярьж өгье. За шаа бидээ. Хоёр бидээ. Хинэ зүйлээ. Хоёулаа нэг хийдээ. Чи нэшээ
그리고 해줄 때는 문제는 요에서 그때 문제 티줄 알아 이렇게 걸러서 보통 있고 와서 뭐가 민자 쓰고 그랬지만 자 그리고 다음에 예수님 이렇게 자 오늘 예수님 박신님 맞대 자 오늘 이거 도와줄 때 자, 이때 진짜 오고 싶을 때 육지는 하셔라. 다들이 사람 기스노. 자, 이리 보셔라. 기스노. 이리 보셔라. 하늘이 사람 기스노. 기대고 말씀했지만 지구인 신사나 같겠지. 도로 못다 왼쪽 때 너무 돈이 들어오지면 되겠시오. 알겠어? 자, 지구인 이리 보셔라. 인사나 기스노. 자, 지구 하늘 앞도 이 헐파 다리 밑에 대비 히 찾다가 너 오리고 밑에. 이때 오리고 밑에. 자, 육지. 바라기에 오시더만 원시. 아까 하나 남아내. 동대래. 노진 삼층 이후엔 합치노. 아, 질 원샤가 마가라 예르차 딥들데르 적사 비친 요 작사한 그 노진 삼각다 야말 여스자이기 바른 기대 비친 적사 비친 알고 있어요. 사하셔라. 마셔라. 마셔라. 맛있는 다 사가지고. 자,
자,
무슨 말까지 갈수 있어요? 아까 열심히 자요. 자, 만불에 3개 온들을 시. 그게 한 개 온들. 자, 하나가 세 한 개 온들. 자, 오늘 시시 자요. 참견하고 자, 시시. 이거 어떤 때로 시작? Нүүжааг хүн цайдаа өгч өгсөн. Өгч байгаа ай чин цай өгөн. 자, 줄 때 길게 직사 담아. 저랑 직사 쓰면. 자, 마스터 좀. 자, 하고 있어. 자, 뭘까 말해보셔라. 자, 아차리로는 아까만 보는 모습 마다 아차리 않았을 아차 불쌍고 길이 보는 자속 길이 있어 감기 있어 아차 나가 초장다는 오 이렇게 안 좋게 노트 다 재즈 우리 재즈 이대요 쭉 뜰때 영샤다. 쭉 뺐어. 쭉 뺐어. 자, 오늘 하나 보셔라. 나쁜 거고 사람 빼놓. 아주 아차리에서 아빠가 알아서 아카라를 산다 같은 모습 마피가 아무도 야스랑 맞춰 줘서 Gülbe cicvere diyoruz. Şilvere başlık ismi. Zaki. Tavukta edildi, oktuda kısmı. Mas sever oktuda, yastığa sever oktuda. Daha baka tutuyor. Önce, muhtemelen çok ismi. Mas sever. Daha da duvar başına girmez. Hangi durun yan ismi? Hangi durun yan oldu ismi?
зохион зүтгэгчээрээ